Izere komeze neza mu bice bitandukanye. Inkuru nyamukuru ituzanya no kuri Zoom TV 24 ni inkuru yaho Amerika yafatiye ibihano bikomeye ingabo z'u Rwanda n'abajenerali. Igihugu cya Kongo ni inkuru cyakiriye neza cyane, kirishima kikubita mu gatuza, kivuga ko rwose igihe cyari kigeze kugira ngo u Rwanda rufatirwe ibihano. Ariko nubwo iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikomye mu gatuza, u Rwanda narwo rwahise rusubiza kuri ibi bihano rwafatiwe, ndetse umuvugizi wa guverinoma Yolande Makolo akaba yasubije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yicinye icyara kubwo guhana u Rwanda. Birya gutangira rero Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bakuru 4 bo mu rwego rwa general kubera ubufasha mu bikorwa butaziguye ku mutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inkuru y'ibitangazamakuru bitandukanye birimo na BBC kavuga ko Amerika ivuga ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono i Washington hari ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Mu basirikari rero Amerika yafatiye ibihano harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, akabamo umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, hakaba na Major General Luki Kalsis ukuriye diviziyo ya gatanu. Uyu yahoze ari n'umukuru w'umutwe w'ingabo zikorera bikorwa byihariye cyangwa se Special Force. Hakaba na Brigadier General Stanislas Gashugi ni umukuru w'ingabo zihariye. Bikimara kuba rero leta y'u Rwanda yo yahise ivuga ko ibabajwe bikomeye n'ibi bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa, birurenganya. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko yo yabyiniye ku rukoma, ishima ibi bihano, ikavuga ko ari ikimenyetso ngo gikomeye cyo gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kucyo wamenya nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri ku gisirikare cya RDF no kubo hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangira hagati ya M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni mu myaka 5 ishize. Muri 2023 no muri 2025 Amerika yakunze kugenda ifatira ibihano ingabo z'u Rwanda. Hari nkaho yafatiye ibihano generali uri mu kiruko cy'izabukuru General James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Mu nkuru rero y'ikinyamakuru BBC kavuga ko imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose zo mu mitungo by'abafatiwe ibihano byahagaritswe, ndetse n'ibigo byose bafite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabo cyangwa se muri rusange bafitemo umutungo wa 50% cyangwa se urenga wumwe cyangwa se abafatiwe ibihano byahagaritswe, nk'uko itangazo ryo kuwa mbere rya Minisiteri y'Imari muri Amerika ribivuga. Mu gutangaza rero ibyo bihano, Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yavuze ko Perezida Donald Trump ngo niwe perezida w'amahoro, ngo kandi Minisiteri y'Imari ngo izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Haraho yavuze ati twiteze gucyurwa kwako kanya kw'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho. Amerika ivuga ko igihe cyose rero ngo bidatangiye uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga, muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'abanyamerika n'abafatiwe ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa se bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa se inyungu z'abafatiwe ibihano. Yongeyeho ko uzagira gutya kabirengaho ngo azabihanirwa. Abantu benshi baribaza ngo kuki RDF n'abajenerali 4 bahanwe. Benshi bakunze kugenda babivuga, ariko abasesengura politike n'ubundi bakagaragaza ko ari kwa kubogama kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ho yagiwe umuntu yavuga ko yagiwe mu matwi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
iki gihugu cya Kongo cyakomeje kugaragaza ko u Rwanda ari cyo kibazo ku mutekano wacyo, ndetse ko u Rwanda rwateye rwohereje abasirikare muri Kongo gufasha umutwe wa M23. Ni ibirego ariko leta y'u Rwanda yakomeje kugaragaza ko bidafite ishingiro, ndetse yo igaragaza ko ibibazo bya Kongo ari ibya Kongo bigomba gukemurwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika rero ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga ngo bamushinja kuba yaragize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa cyangwa se za operasiyo mu kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Major General Nyakarundi we yahanwe nk'umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ikavuga ko ngo zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika kandi yafatiye n'ibihano Major General Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ngo ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Ibi byose ni ibinyoma kuko leta zunze ubumwe za Amerika zikunda gushinja guhagarara ku ruhande rumwe. Abantu benshi bakunda kuvuga ko bitewe n'inyungu zifite cyane cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba mu byo gushaka kugenzura umutungo kamere wiganjemo amabuye y'agaciro, bishoboka cyane ko leta zunze ubumwe za Amerika ziryoshya iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kukereka ko ziri ku ruhande rwacyo kugira ngo umuntu yavuga ko ari mu buryo bwo kuzihuma amaso, babone ko bari kubavugira, bityo ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na leta zunze ubumwe za Amerika byo kugira ngo basahure iki gihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi byorohe. Brigadier General Gashugi we rero bitangazamakuru iki kinyamakuru BBC kikavuga ko ngo yahanwe nk'uwasimbuye Major General Karusisi kuri uwo mwanya mu gufatira ibihano RDF. Amerika ivuga ko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye mutwe wa M23 n'abakorana nawo, ndetse ngo zinjije no mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege ntoya z'intambara zitajyamo abapilote, ubwo ni za drone, ngo n'ubwirinzi bwo mu kirere. Ibi rero nabyo umuntu ashatse kubisesengura yavuga ko bifite aho bifite icyo bisobanuye, cyane cyane ku bigendanye n'uko Amerika yahengamiye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba u Rwanda rufite ubwirinzi ntabwo bivuga ko ubwo bwirinzi bw'u Rwanda bukoreshwa n'umutwe wa M23, nubwo ntari umuvugizi wa guverinoma, ariko nabyo ibi ni ibinyoma. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yaragiye mu gutwi igihugu cya Amerika ikakibwira ko nyuma y'imirwano myinshi bamazemo n'umutwe wa M23 kuri inshuro bananiwe gutsinda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze kuvuga ko uyu mutwe wa M23 ngo utaba wishoboye, ngo by'umwihariko ngo bikwiriye kumvikana ko ufashwa n'u Rwanda, ariko uyu mutwe wagaragaje ko mu biganiro byinshi wagiye utanga, yaba ubuyobozi bwayo wavuze ko ari umutwe urwana ku giti cyawo wifashije ndetse ufite icyo urwanira. Amerika rero ikavuga ko ubu abasirikare ba RDF ngo babarirwa mu bihumbi ngo bakorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Ibi ni ibirego igisirikare cy'u Rwanda n'ubuyobozi bwite bw'u Rwanda bwakunze guhakana, ndetse bugatanga n'ibimenyetso bukagaragaza ko nta mpamvu yatuma u Rwanda rwohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo iki gihugu cy'u Rwanda gifiteyo umwanzi twavuga ukomeye cyane ariyo FDLR akaba ari umutwe w'inyeshyamba, ariko ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba gusa, kuko FDLR warangije gushyirwa ku rutonde rw'umutwe w'iterabwoba. Buri gihe uhora ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, niyo mpamvu kuba FDLR iriyo, Kongo buri gihe yumva ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuba nazo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ziwurwanye. Ariko mu bindi Amerika ikavuga ko ngo RDF inaha imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse ngo RDF ifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya, harimo n'abava mu mpunzi. Raporo nyinshi za ONU cyangwa se ibyo ababita ngo ubushakashatsi cyangwa se amagenzura bakoze
byinshi bikunze gushinja u Rwanda ariko bikarangira bifasha ubusa, nko kuvuga ko u Rwanda rutoza abasirikari ba M23 noneho ngo bikarenga rukabatoreza mu bigo bya gisirikari by'u Rwanda. Byo biragoye kubyemeza. Kugeza ubu rero umutwe wa M23 ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo nka Kivu ya ruguru, Kivu y'epfo, birimo n'umujyi wa Goma na Bukavu. M23 ntacyo iratangaza kuri ibi birego cyangwa se kuri ibi bihano byafatiwe ingabo z'u Rwanda, nubwo bitayireba kugira iki bivugaho, cyane cyane ko nta byafatiwe abasirikari ba M23, ariko M23 mu bihe bishize no mu birego byagaragaragamo ubufatanye bwayo na leta y'u Rwanda yakunze kubihakana, ikavuga ko rwose nta hantu ihuriye n'ubwo bufatanye buvugwa hagati y'ingabo ku mpande zombi. Nk'ingurane rero y'ubufasha, Amerika ivuga ko u Rwanda ngo runaha ngo M23, Amerika ikavuga ko ngo byatumye rugera ku turere dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Ibi ni ibirego byinshi byakunze kuvuga ko u Rwanda rujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusahurayo amabuye y'agaciro, ariko u Rwanda rwarabihakanye ruranabinyomoza, ndetse rugaragaza ko rufite amabuye menshi y'agaciro, nta mpamvu yo kujya gushaka ayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rugaragaza ko ibyo ari urwitwazo rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yananiwe gukemura ibibazo byayo ikashaka kubyegeka ku Rwanda. Amerika ikavuga ko rero ubufasha bukomeje hagati ya RDF iha M23 ngo buteje ibyago byo gutuma intambara ifata indi ntera igahinduka intambara yagutse y'akarere. Ibi ni bya bindi twaze tuvuga ko byose u Rwanda rwagiye rubihakana kandi rugatanga impamvu zifatika zatuma rudafatanya n'umutwe wa M23, nubwo ari umutwe ku ruhando mpuzamahanga bigaragara ko ufite impamvu zirenga imwe zituma barwanira uburenganzira bwabo. U Rwanda rero nabwo ibi birego ntago rwabibonye ngo rubirenze ingohe, ntago rwacecetse. U Rwanda rwamaganye ibihano bya Amerika, ruvuga ko rwose Amerika iri kururenganya. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda riravuga ko ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasira uruhande rumwe gusa urwo muri gahunda y'amahoro, birurenganya kandi bisobanura ibintu uko ngo rugasobanura, iri tangazo rigasobanura ngo ibintu ko bitari, ndetse ngo bikagoreka uko ibintu bimeze mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibitero ngo bizahoraho kandi bitarobanura bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize ihonyora rigaragara ry'amasezerano y'agahenge bikorwa cyangwa se bikaba bikorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bikomeje no gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi, ibikubiye mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye. Leta y'u Rwanda ikavuga ko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe n'ihuriro ryiyita Wazalendo rirwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacashuro bo mu mahanga, ngo nta ntambwe n'imwe yateye icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta ntambwe ngo cyateye mu kubikora. Itangazo rero rinakomeza rivuga ko u Rwanda rwiyemeje byuzuye gucyura ingabo zarwo bigakorerwa rimwe, nuko ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ishyira mu bikorwa inshingano zayo. U Rwanda ariko rwavuze nyuma yaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yari iri kwikoma mu gatuza. Iki gihugu cyo cyavuze iki? Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yashimye cyane ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye RDF n'abajenerali bane. Itangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rikavuga ko izi ngamba ngo ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu ngiro rya nyaryo ry'ibyemejwe mu masezerano ya Washington.
ni ingamba rero ngo zemeza ukuntu ngo ari ngombwa ko ibyiyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bigomba kuba bimeze ku kibuga. Leta ya Kongo ngo ikibutsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura mu guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro, iyubahirizwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'igihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Kongo mu bigaragara ikaba yashimye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava ngo n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Kinshasa rero yashishikarije Washington gukomerezaho, ikavuga ko ishishikajwe ubwo ni ugukomereza nyine gufatira u Rwanda ibihano, ndetse ikavuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere n'ahandi mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta busubizwe ku butaka bw'ibihugu byabo. Amerika rero ikavuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Ko icyo twakwibutsa nuko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murabizi ko yadutse mu mpera za 2021, nubwo imaze hafi imyaka 30 ihagarara ikongera ikaba. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu cyumweru gishize, President Trump yongeye kuvuga ko mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 ku isi, zirimo intambara hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo rero, Yolande Macron we yasubije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yicinye icyara kubera ibihano Amerika yafatiye u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron akaba yatangaje ko ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda bitazahagarika intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva itangazo ry'ibihano rero ryasohoka ku mugoroba kabiri yo ku itariki ya 2 Werurwe, abayobozi bo muri guverinoma ya Repubulika baba bari kwicinya icyara bashima Amerika ko yasubije icyifuzo bamaze imyaka myinshi bafite. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner we yatangaje ko icyemezo cya Amerika cyagaragaje ko nta muntu ugomba guhora arenga ku masezerano. Yongeraho ko abayobozi bo muri Repubulika bahagaze aho bahagaze hose rwose ngo bishimye ngo kandi ngo barashikamye. Macron rero yasubije Kayikwamba ko ibinyoma n'imbaraga zose Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeze gushyira mu icengezamatwara ukuri kugaragaza ko yo ya mbere ko ariyo ya mbere ifasha umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari aho yagize ati Leta ya Kongo iracyari nimero ya mbere mu gufasha FDLR ibikomeza kubangamira umutekano w'u Rwanda. Ibinyoma byose n'umutungo washyirwa mu icengezamatwara hagamijwe guhisha ubufasha bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iha FDLR ntibizakuraho iki kibazo. Yashimangiye ko ibihano Amerika rero yafatiye RDF na bamwe mu bayobozi bayo bibogamye kandi bizatuma Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kwifashisha imbaraga z'igisirikari, ibyo bikazenyegeza intambara n'ubugizi bwa nabi, ubuzima nabwo bukahatikirira. Haraho yagize ati ikibabaje nuko ibihano bibogamye bisunikira gusa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwizirika ku gushaka igisubizo cya gisirikari. Ingaruka n'ibyo tubona ubu: gukururuka kw'intambara, kwiyongera k'ubugizi bwa nabi, gupfusha ubusa amahirwe, igikomeye rero kikaba kubura ubuzima. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika rero ngo ibi bikaba bikomeza gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa AFCM 23. Gusa Macron yatangaje ko iri huriro ryavutse kugira ngo rirwanye itotezwa rikorerwa abanyekongo rishingiye kuri politiki ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gushyigikira abamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Macron yagaragaje ko amagambo menshi yibasira abatutsi arimo ayavuzwe n'uwahoze ari umuvugizi w'ingabo za Repubulika General Major Sylvain Ekenge ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu, ari yatera ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko ngo bushobora no gukwirakwira mu karere hose. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rero yavuze ko mu gihe abantu bashaka igisubizo cy'ibibazo baba badakwiriye kugoreka ukuri cyangwa se ngo bakwirengagize, kuko kubikora uko ari byo bituma ibibazo bidakemuka ku buryo burambye. Amasezerano ya Washington murabyibuka ko yashyizwe umukono muri Kamena 2025
agashimangirwa mu Kuboza uwo mwaka yateganyaga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya wa mutwe wa FDLR mu buryo bufatika. U Rwanda narwo rugakura ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho, nubwo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yemeza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje guha FDLR ubufasha. Na nyuma y'aya masezerano y'amahoro yasinyiwe Washington, Amerika yo ntacyo yigeze ibikoraho ndetse nta n'icyo ibivugaho. Iyi ni The Zoom TV 24. Iby'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mubona bizarangira gute? Tuganire muri comment. Bye.